Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe an tedduɓe komin Alpha Bhouria Diallo. Mi salmini on miɗo lando sino e jam onon e ɓeygureji mon ɗi. Ɗonini ko lewru suuma e ndu. Haray ko addilan ɗo ko darugol se waway ɓeydodirgol e seeɗa. No gasa woɗɗo mon kadi waɗa lande kono ko mi faala toɓɓere nde mi faala en yewtude nden ɗo ko o sa'i mo fewduɗen ɗo enen julɓe ɓen e ɗe leyɗe ɗe wonɗen. Sattende nde mbaɗɗen nden ka jande, sattende nde marɗen nden gollitirgol bindi ɗi wonɗen ɗin jangude e yaasi mo wonɗen en e mu'um e ko wona kon gollede ko muradu mettudu jittugol, muradu mettudu faamugol. Neraɗo sallallahu alayhi wa sallam maki man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Kala neɗɗo mo allahu on faalana moƴƴere o faaminay mo diina kam. Koni wiyete non alfiqhu fi din ko gandal luggungal wawugal ma hollude piiji wawɗi ɗin jirɓude. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama maki e hadise go kadi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama. Ko ɓuri moƴƴude e mon fof, ko ɓuri moƴƴude e tagore ne ma, ko ɓuri moƴƴude e julɓe ɓen ma, ko ɓuri moƴƴude e mecce ko on janguɗo alqur'anare nde yilti o jannide meccinagol jangugol alqur'ana. Kono musidɓe an tedduɓe, si tawi no faamugol diina kan ma faamugol aduna e ɗiya duuɓi feƴƴunoɗi hino satti, ko nini ɓuri sattugol. Hina jangugol ngol goy, kono ko faamugol ngol anda ɗum ɗo ko honno gollitirte o sa'i mo wonɗen ɗo e on none lekkolji ko jogi ɗen e none no wona ɗen non jannirede. Leyɗe men Afrique ɗen, leyɗe men Afrique ɗen hino e majje goɗɗal in distance hakkunde gandal wonanga ngal longinede ko wiyete kon théorie de l'enseignement e sinande gollitande application texte ji ɗi. Ɗum ɗon no haysiko e mathématique wona jangede lagi, haysiko physique, haysiko chimie, haysiko alqur'ana, haysiko économie, haysiko hadise. Ko ɗum woni en ukkude nde sattende nde wonɗen nden e mum ɗo. Hiɗen e ko wiyete kon e nder nduluru, e nder trouble du savoir. Ça fait e nder jiɓande gandal ko ɗon leyɗe men ɗen fewndi Afrique, ko ɗon kadi lagine fewndi. Ko ɗum kala ko memmini ɗo mo kala men wawi yaltude ɗo sonka wowla andi anda. Leyɗe men ɗen ha joni wawali jittidirande hakkunde janguɗe mo janga. Ko ɗum woni probléme men on Afrique, ko ɗum woni probléme men on lagine, ko ɗum woni probléme on ka communauté men enen fulɓe ɓen. Ha joni e wawali jittidirde ko hombo woni janguɗo, ko hombo woni mo janga. Ko nden sattende marɗe ko fi honɗum
so yi do mo finaaki few deftere wotere no wawi yaltude do wawla fi diina waajo mo finaaki ha hande hino wawi yaltude do darto masala waddo ngurna mun da fo jangugol tentino ga réseaux sociaux ji do ko fitun kanko himo jangi livre goto no gasa Victor Hugo ma Emile Zola o ƴetta ɗin teoriji makko ɗon o ñaawitira jangugol fatiha hino selli ka sella ngoya sengo to kadi yi'a janguɗo diina ha muuti si a jonnimo jippingol ñaawore nden kande hani ɗo waɗgol harenaka deftere hara o wawata janguɓe men diina ɓuruɓe ɓen har ko janguɓe ɓen ha muuti hiɓe wa'i wano docteur jo jannaɗo médecine kono har kaka livre ji ha hande o waɗali onno ha hande o memali laboratoire ha hande o memali nawnuɗo o waɗali stage o jonne no yo nyawdu nawnuɗo himo mari gandal nyawnirgal ngal médecine on kono o mara pratique jippingol ɗum ɗo ko ɗo woni probléme on Afrique ko ɗo woni probléme on lagine ko ɗo woni probléme on ka diina men janguɗo e mo janga sendodira a yi'ata oɗo hino waɗa hara jama on hino wawi sendindirde oɗo no jangi oɗo janga ko on polémique woni ka diina hande ko on polémique woni hay ka démocratie lagine no jama o wawata non famirde population o hay moƴƴinɓe men parti ji ɓe wawa sendindirde parti politique ji ɗin no o famirta non le mot démocratie ko janna kon ka l'école ko janna kon Sorbonne so moƴƴini parti o yehi lagine o wawata famude no ɗum famirte non Europe o wawata famude ɗum no famirte non Europe ko ɗum waɗi société ji men ni en ɓeyday tampugol en piiriday fi diina en piiriday fi politique en piiriday fi musidɗe ko ɗum kala ko memminaka min wawata jittodirgol foppo hino no torodir mi ƴettana on misal wano so ƴetti o suuma e humugol ngol lagine ɗo majorité on fop yalti wo haray koyen ɗofto laamu ngun koyen ɗofto Allah ko wi'i jangi janga go mono innude ɗo jangi janga ko woni dallidorde ko atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum jangi janga mi wi'i mi fillito mi wi'i jangi janga fo ko oɗo aya woni dallidorde Allah daali ɗofte Allah ɗofto ɗon nula ɗon ɗofto ɗon kadi lamɓe mon ɓe mi wi'i jangi janga ko oɗo aya woni jangude joɗo min mi lando on ɗon aya o yinogoy hanki mi wanno landal ka ɗerol am joni non woɓɓe inanowo ko ligue islamique on ko ligue on ko wiyete ko des autorités religieuses min no min mi lando ko hen ɗum waɗi si tawi laamu ngun wi'i ta manifestation waɗu o yalta e manifesto ɗo mi landi ngal landal ka ɗerol an majorité o fuɗɗo non ne vient pas pour ici pour polémiquer pour faire l'amalgame ɗo ko wondema hiɓe jannude lan ko mi yi ton hay universitaire ɓe aruɓe windi sifa ɗi piiji ɗo des universitaires janguɓe diina l'islam kadi wono hina gotum hina circonstance goto ɗo no wodi hande julɓe buyi si ɓe wowlude fi l'islam ko imagination ko ɓe réalité mo ɓoni o yiwde ka tere ko on ɓe woni tanƴinade ko defte ɗen ko on ɓe woni tanƴinade ko defte ɗen
ko wonde ma ba séparation de pouvoir ou bien dina et politique hibe yude dun on ni hande kambe hibe tangini ka dina l'islam ya ce qu'on appelle une autorité religieuse qu'on doit respecter et une autorité une autorité politique qu'on doit défier. Nego musibe. Woɓɓe go kadi ari ton kadi e wi'angolam he musiɓɓe défi men o ko défi jittinirgol piiji ɗi woni joni min mi lando on min mi ƴetta règle mo onon mo jonnuɗon lam o ɗofteɗen Allah e nulaɗon e ardiɓe on ɓen onon on innilan les autorités religieuses laamiɓe ɓen ka diina ƴetten lagine joni ko hen woni haala kam exécutif on président on premier ministre on police on gendarme on hiɗe wawi ɓe defiude Allah ko yamiri en ko yen ɗofto ligue islamique on ɓaɓen ɗon ko autorité religieuse joni min mi lando autorité religieuse on lagine kombo woni mo moƴƴinde kombo moƴƴine mo koye inde hombo o woni ɗon koye inde président de la république on ko secrétariat woni ton ko kamɓe noomi ko kamɓe moƴƴini joni noon sen ƴetti règle on onon ko wiɗon lanko ɗofte Allah e nulaɗon e ardiɓe on ɓen kombo ardi ligue islamique on ko kanko laami hoore makko secrétaire affaires religieuses on sen appliquer règle on e hoore makko yo ɗofto Allah e nulaɗon e ardiɓe mo ɓen secrétaire ligue islamique on nini hara kombo ɗoftoto miɗo taƴƴini hara ko ɗoftoto ko laamu wongu ko président de la république on ma ministre coiffe mo on ma ɗo ko laamu doƴƴiɗo mugu ko holli ko hayi ko wonɗen ko wolude infama a wawata la yetagol ligue islamique ko gouvernement guinéen on noomi ɓe yetoɗala min miɗo wawi ɗoftagol ligue islamique on miɗo wawi yeddude nomuɗe ɓe ko logique ono wonɓe lam ɓe wiide ono hiɗon faami hiɗon jangi Sorbonne hiɗon jangi Harvard ma hiɗon jangi Arabie Saoudite ma hiɗon jangi Égypte he piiji ɗin fof no jiiɓani ko piiji ɗin jiiɓani en enen ka ko emen si tawi ligue islamique on hino mari droit ɗoftede pouvoir exécutif on ko kanko ɓuri hanude ɗoftede ko sabuna ko kanko toɗɗade ligue islamique on amara ko wiyata ɗo no a ɗoftoto imamu on ka nder julirde a yedday chef de quartier o ko ɗo woni probléme haqqille mon ɗen taw probléme haqqille ko jogiɗen kon taw ɓemɓe won ɗon inde jama on yo ɗofto hinaɓe indépendant ko toɗɗaɓe sen jangi aya on ko wondema haala kan ɗofte laamu leydi ndin innaka tu wondema ulul amri minkum ko imam on ka julirde hina o exécutif ka l'islam imam on ka julirde wawata siinude sariya e hoore goɗɗo ko sabuna o jogaki justice ka l'islam tigiri o mara suudu ñawirdu imam o mara en doole imam on ka julirde hina imamu laamiɗo leydi julɓe ɓen fof moni wolde fimude o wawde famude imamu on mara ko exécuté la famo son sariyaji makko ɗi o mara police o mara gendarme o mara militaire ko o laamaɗo donc woto on ƴettanan ɗo wondema haray secrétaire général ligue islamique on ma affaire religieuse on
himo mari pouvoir of tede ɓuri exécutif toɗɗiɗo mo si tawi ko aye geɗen wonɗe e gollirde ɗon ko goo ɗi munɗum ka l'islam sen ƴetti seydna aboubacar sen ƴetti seydna oumar sen ƴetti seydna ousmane sen ƴetti seydna ali ene ɓeɗo ko diina ɓe lonti kaa ko fi aduna politique miɗo andi ɗum ɗo kadi ngal e buye mo seydna aboubacar lontaki e hoore julɓe ɓe lontande diina na golle diina wonno golle hooreje seydna aboubacar ɗen ko golle fi aduna haajuji aduna ɗin politique économie sifa ɗin ɗon pi ko honno leydi nin juɓɓirte diina hari timmi ko wiyete kon dewal la religion l'adoration seydna aboubacar ɓeydali korka ɗuytali korka seydna aboubacar ɓeydali julde ɗuytali julde seydna aboubacar ɓeydali zakka ɗuytali zakka seydna aboubacar ɓeydali hajju ɗuytali hajju seydna aboubacar ko wonno ɗon ko yuɓɓidirgol haajuji aduna yankeji julɓe ɓen qur'ana on jippike o timmi diina kan hari timmi seydna aboubacar ko halfinano ɗon ko haajuji julɓe ɓen e renugol sifa hande président de la république ko watta kon sifa ministre ɓe ɓen ko watta kon ministre on économie ministre de l'enseignement ministre des affaires étrangères ministre de l'intérieur on famude ko exécutif sifa ko Doumbouya woni ko wadde sifa ko Macron woni ko wadde France sifa ko Erdogan woni ko wadde Turquie ko ɗum wonno golle seydna aboubacar ɓurɗe ɗen janɗuɗe sendidire ko wi'ete kon laamu l'islamu e ko wi'ete kon théocratique laamu diina yankewu hina goto hina mouradu wotoru même ce qu'on appelle la Fouta théocratique dans le terme islamique Fouta harina théocratique ko perception occidentale fi ko wi'ete kon laamu diina ɓe gollitiri en islam il n'y a pas ce qu'on appelle un état théocratique l'islam on hina laamu diina yanke sifa ko fekkata ko église non almami on o représenta Allah non ka hoore leydi almami on wahayu ala arde e makko almami on ko sifa lamɓe luttuɓe ɓen hande ɗo himo wawi hawrodirde mo wawi faljude ko o wawlata kon ko darete kon ko alqur'ana e ka hadisaji e ka sariyaji sifa ko wiyete kon constitution hande o daginta o harminta almami on donc seydna aboubacar hari hina pap sakko mo wawi ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo dagaji non rôle seydna aboubacar on hina rôle diina wano famirten non termo wano secrétaire affaire on ko wiyete kon secrétaire ligue islamique on non ligue islamique on ko branche on l'islam on perception makko on fi o wawde famude jama on jiiɓindira woni piiji ɗi komi fala on wiwde rôle seydna aboubacar on hina rôle laamagol ligue islamique comme la Guinée seydna oumar men ko laamagol leydi wawunde heɓude bangeji ɗin fof bange diina bange huwodiral social bange économie bange laamu bange armée seydna aboubacar landitorte sifa ɗiɗo piiji fof seydna oumar landitorte sifa ɗiɗo piiji fof kala ministre waway aray waɗa contrandi ce n'est pas le cas de la ligue islamique guinéenne ligue islamique ko woni ɗon ko yimɓe woɓɓe wolde fi diina ko parti hun e nder l'islam dewal ngal ko honno horirton ko honno yarto makka ɗum ko parti hun e diina l'islam
jama on hani famugol dum jama on hino hani sendidirgol piiji ko miyeti on Afrique en aray rondo den terme ji woni ka dina l'islam woni ka aduna are jippine de hore yimbe be ko dum woni hay problem on kamusi deme are wol al ofi association mojobere goddo harama ina no menen do ko mawdo musidal menen dum menen men anda ko wiete mojobere ko burdon heccude laamoto do on wawde famude awa musibe ko piiji ko yoton kon do hande e huwondiral diina ko buri kon ko yimbe be woni kaka mijoji mabbe be mijoto ni diina kanko non ino wawe goddo mijoto salligagol ko lotugol belenji din e dane den yaha juula onon buy wonbe sonkude do ko hay gande porto ko ine ton ko hidon jangi ko hay dum si haaju tigi gasi nafata sabe o wata explique a janga fi diina few ila jangi philosophie grec ma ila janna dum seeda hay dum a jakkita ha bendi ko ndu wolata fi diina ko hay jangu be bendina wawa jittude goni konto awa musibe accen hakke o diina hiden kafidi kono en fo tata yidugol piiji hiden seedino yangorden en hewtido e saihum ko be yettoma no ta wolu fi politique anko go diina kan janguda wawla gadi fi diina be ara gadi be ngate ayeti gala wata mi wawlu fi politique wata mi fawlu on wata mi wawlu fi parti politique il faut laisser la politique aux politiciens mi ari mi wawli gadi ko mi jangi konfimu yeto dalan kadi on no ko hombo waduma autorité mi jojanni ko hombo lammima ko yetto lan ko ka sogirtala musibe o jama men wadbe do cours du soir fi tun hibe wa windugol seeda ba min ko dum yindata cours du soir si a jangi a wawali jittire ko janguda kon ida fota e jangudo cours du soir hayta da jogi diplôme koko mi wi on ko honna ka derol am ender l'école si tawi yimbe ben ko be jannete ko windugol e jangugol pet be ekkite take famugol e wawugol miiji tagol ben ko honto sakkitonta on l'école ko en dum mo'inta ngal dudal ko en dum yaltinta ko yimbe jogiibe diplôme metelli human binnebe mi wolay ka faransi si l'école enseigne que lire et écrire sans apprendre aux élèves ou aux étudiants de comprendre et de réfléchir, l'école produit des diplômés analphabètes. Kodun lo woni Afrique. Kodun woni Kamen. Des diplômés analphabètes. Goddo no wala wiide on ne peut pas avoir un diplômé analphabète. Bido wawi jabude. Kono mimmi analphabète au sens figuré. Si tawi goddo yohudo l'école wawata jittindirde ko jangi kon kanko e mo janga on kon be burdi be fow ko be huma binne ene non ko dum marden Afrique ko dum marden ka l'école ji men di ala en ekkitude miiji tagol l'école ji men di ko woni en ekkitude ko wawugol jangugol e windugol sondi yi o jangay o fama o wawata famude ko jangi ko a windana do goddo hara ko universitaire yo windanamo do deux phrases en français
so yete mako a fami kon ayna mo yo école primaire kadi hara c'est des professeurs universitaires oui ko Afrique to mi yiri sifat ko jamame on no mari dum heewube be jangay be wawata famude si be windi atawai grammaire on hino selli tawa ide on kaka lope nabatam mi jongo si be windi atawai grammaire on hino selli français de hinde laabi kono mi jongo kaka lope nabatama ka tundi yowondira e famu bani adama hay hunde dum hande no heewi jangay famata winday famotako ko dum marden hande sukabe men no heewi hande do ko haymi yeti ko har ko piji élémentaire si a jalti ko woni kon ka kay ko woni kon ka livre o wawata bantugol ni o yiya si a memmini fi masala dina ka qur'ana o jaboto si a memmini fi politique o jaboto si a memmini fi hadise o jaboto himo jogi diplôme dum hina huma binne gandal ko fuɗɗi ko sendindirgol ko andi kon e ko anda kon ko don fuɗɗi gandal ko don fuɗɗi si a fuɗɗi sendindirde ko anduɗa kon e ka anda kon andu a fuɗɗi hebde gandal kono ko anduɗa kon e ko anda kon si jilli a wawa andude ɗum ɗo a anda ko anduɗa kon e ko anda kon fo hino nandi andu ha joni a huccitali awa musidɓe an tedduɓe amaraɗo ko nodda alan fi ayna mari parti politique a yalta e manifesto ɗa hay si laamu ngu inni duwaka amaraka jangalala ɗo aya ɗofte Allah e nulaɗo on e laamiɓe ɓen ɗo ko autorité religieuse ka l'islam ɗum seeda ko mi yettoma kadi ligue islamique lagine on hina o indépendant goɗɗo ko kadi wawma arde hinano non hara ko wata famude manifestation ko loi on autorise ligue islamique on kadi na loi on autorise constitution on newna fi ligue islamique si constitution on newni ya exprime hunde nde a tawta liberté de culte ina wayla wi'ude hande kadi si lanɗo on wowli en politique mbiɗo wawi jonnude avis an on c'est liberté d'expression si ligue islamique o wowli yetoɗa ala mi mara droit wowlugol mi gango constitution lagine on hino windi ton quand le président parle le syndicat a le droit de s'opposer ou bien un politicien quand la ligue islamique parle on doit obéir sans dire un mot la constitution lagine ɗum no windi der ton. Est-ce que vous êtes logique? Hino woni logique. Min piji ko mi watta kon ɗo mi yeti kon hina mi waɗa ɗo woni piji ɗi mi yiɗi ko piji yaaduɗi e ko mon kon mijitade en fuɗɗino ɗo manifestation ɗuma woɓɓe yalti ɗo ina ɗo ɗum dagaki kadi na l'islamu haray honno ko yeddugol laamu ngun mi yalti mini constitution lagina on tigiri constitution lagine on tigiri mini no newni manifestation Arabie Saoudite wonɓe yetta ɗo hono goɗɗo duwaka wadde manifestation ko royaume Arabie Saoudite on e on système ɗon moƴƴini ɗum ɗo ɓeytoma no hay si tawi lanɗo o tooñi o wari yimɓe ɓen ko iwtir ɓawo makko o yiyata la manifestation mi yahi manifestation ka ligue islamique on waɗi hunde tawi hino lundi ko sare o wi kon ma ɓe waɗali no haniri no joni ko e yetolan no ide wawi defiude autorité on politique on exécutif on si ari ligue islamique on ko en ɗofto walline horde l'islam on hino ƴetti liberté d'expression woni ko hombode wowli hina mari haqqe wowlugol constitution lagi non kadi sendindira hina wawi yeddude ministre de l'intérieur a wawata yeddude secrétaire
à la Ligue islamique. Kadu hino windi ka constitution la Guinée. Onon politologue be wombe ben jannu de men. De cours élémentaires, yo men terto politique. Ko hay ko wi ton ko hino jangi on senidira. Constitution la Guinée on hino windi der ton. Un citoyen a le droit de donner son avis ou bien de s'opposer à l'exécutif, le président, le premier ministre, et il n'a pas le droit de s'opposer à une déclaration de la Ligue islamique guinéenne. Bah, donc, on a jangi porto. Mene men anda politique. Mene men anda politique. Mene ko dina kamen janga. Constitution la Guinée hino windi nder ton. Hida wawi salana de Dumbuya, président on. Hida wawi salana de ministre de l'intérieur on. Kono a duwaka yeddugol ko secrétaire islamique on wawli kon. L'islam on o aya mon no jangude. Himo newnani on. Yo on yeddu laamu ngun ko wi ko lammimbe ben ligue islamique on. Kono sellana on yeddugol ligue islamique on. Ko wandema atiullah wa ati rasula atiullah wa ati rasula wa ulil amri minkum. Haray dun non ko windi don ko ligue islamique on. Laamu lutungu ngun tawaka. Musibe ko wallahi mo inna lambi do metti fi. Kono min ko mi do tabiti e ko mi fibi ko. so watti la gibi mi fuddi yaltude do hono mi wada video ji. Hude wotere jabanela. Komi logique e piji ko mon ko wadde. Dun non jabanela dun do. Mi innali goyi mi do wela on kono kala ka yiru do lang. Hido so yiri langa politique. Ayo talanga dina to tawa ko contraire ko mi mijino ko. Mi yalti mi defi do lamu mi manifestike. Dumbuya. Alpha Condé. Si hawti ga Ligue islamique kadi ko mi wadata ko min no be do ko jangu be ben dina min hinano min fonctionnirta. Kala kami tawi tonye min mi darto to de. Mi tefata couleur majion. Définition mo ko mi jogi kon ko wondema si lundike si tonye wadi mi darto to de. Mi mara indugol no. Siko Dumbuya mi darto to. Siko sellu dale mi darto tako. Siko ko du yotalla min e mon en fottata. Min e mon en wawata fottugol. Komi logique e hore an. Kala bange mo mi hammiri. Min mi wawa kono tu wawi wiugol. No ono ko pul ono ko maninkajo ni. Ono ko won ko wadde hana darto de. Si hawto e pulong inde no do jon ko mo sitto men. Min mi wawata dum. Hella mo non fonctionnirde. Ko du wadi ni ngaldina yo. Hinamin kono ko ni mon gollire. Mi yalto tami manifesto. Fi lamu nguno wolu goddum mi jaba. Ligue islamique on adda ko mi jaba kadi mina no do ko alquran onni. Soyez logique. Hay ka affaire sellu dale do ko dum en fottata. Mi soutenay sellu. Kono si mi dun do hawra mi ndan do hawra. Donc hina aden o mi supporta. Hina couleur hina région on. Si mi tawi jullo ka katonya ta catholique yo. Mi darto da e catholique yo. Mi Alpha Ahmad. Si mi tawi ka juldo tewoto pas tonya catholique yo. Mi darto da e catholique yo. Min awa musibi anke dube. Ono be wonbe yaltude do sonkai. Ko mi wi ko wonden kon jangude ka lekkol ji arabu. Majorité on no jangi fama har ko jangu be bengui. Ko wonden kon jangude ka lekkol ji porto. Diplômé ko jogi den ko 90% fama. Jatta non hattube lycée, hattube école primaire, windobe do mijo hino jangi. Ko do yata ila daro dai goddo hunde nde waylito. O wonta kadi combat gol.
No. No. Min Dr. Amadou ma nokkeldi do buy. Mi yalteɗo min na cernoɓe ɓen ala memminde masalaji laamu ngon ko wadde. Miɗo waɗa ɗi ɗo ɗi buy. Kono hanki o masala mo ɓe waɗi hiɓe mari gonga. Mi yalti kan mi suteni ɓe. Jango kadi siɓe waɗi ko mi taƴƴini hina gonga. Mi wola miijo ango. Mi kolodata ko yimɓe. Yimɓe hittala min. Ko miijo hittilan e nokku ka wonɗa ɗon position ma min ko ɗum hittilan. Hande mi yalti on ɗo min ni on Dr. Amadou ko ɓe woni ko miɗo tawti. Miɗo jaɓi ka ko ɗum yaadi haqqille an ni. Hina wondema Dr. Amadou no welanmi ɓuri docteur kaarijo ma kaari. Jango kadi simi yi ko mi faami kon hina hella gonga on ɓe woniri. Mi yettoɓe ko ni mi faami. Donc min hina mi partisan yimɓe. Ko mi libre. E hoore kadi angal mawnitinare fus. Mi arata ɗo ko mi wolana on ɗo ko welata on mako ɗuma. Min mi haccaka e vi. Yahe ndaro video jan ɗi ni. Ko woni ɗi darde nini ko 3000 4000 2000 wonde hiɗe hewta ɗo 20000 iɗo andi ko enen ɗum yitiɗi musidɓe ɗo andi ko enen ɗum yitiɗi ko ɗi sortiji e balɗe ɗo ɗi mi yalti fi affaire IFDG sellu dalen on hajja halimatu ma bawuri ɗo. Hey, musidɓe société men on société men en ekkitoto wonugol indépendant e miijo mum ko ɗum ɗon tu wawi en yaltingol. Hinaya aru yewta yimɓe ɓen ko welata ɓe. Ko mi yiyete o min tigir mi informa yo. Ko video ji ɗi miɗo andi ko ɗum ɗuyti ndaroɓe ma senditoɓe ɓen. Ko sa ari ɗo a inni du'ani sellu. Wallahi hara sellu ko waliyu, sellu yo Allah nabi mo aljanna, sellu o moƴƴina leydi fof. Partageon ko yimɓe émotionnel. Hina on prêt. Joɗagol ndara ko gasata kon e ko gasata kon. Société men ko société yiɗuɗo droguede. Ko yiɗi drogirede tama uji ɗi latotako. Hina société wonɗo prêt eɓɓindiɗo. Yomi ndaru ko ɗum ɗo gasata ma ko ɗum ɗo gasata. Yomi ndaru ko ɗum ɗo gasi hanki ɗum ɗo hande hino hani heɓɓitagol. Ko société ji wuru ɗuɗin tu wawi wadde ɗum. Ko ɗum tu wawi wadde ɗum. Min non mi araɗo wowlugol fiyo welu. Mi araɗo wowlugol fiyo mettu. Ko mi ari ɗo ko wowlugol ko mi tañƴini kon nafay. Mi tefa kaari yo yiɗan, mi tefa yo kaari añam. Mi ala moƴƴinde yiɓɓe fiitu yoɓe jokkan. Mi ala moƴƴinde yiɓɓe hono ayɓe fiitu yoɓe añam. Ko miijo janɗi. Si luttiri lando hara ko goto ndaratala. Ko miijo nyande mi yalti ɗo o yiyay ko miijo am mi wowlirta. Koko min on ko min. Si julɗo toñi katolikijo. Ko binde katolikijo on tawtola. Si pullo Fouta toñi maninkajo ma sosojo. Ko binde sosojo e maninkajo on tawtola. Ko ɗum mi ettoto. Ko mi libre. Mi hersata kadi wallitagol julɗo. Si tawi goɗɗo go toñimo. Ko wonon kadi mi hersata wallitagol pullo. Kono musidɓe min ko mi watta ko mi logique e ko mi won ko waɗe. Mi innata dumbuya no. Dango mi ara mi ta liji islamique on fi ko siɗɗa woni ɗon. Mi ara mi inna mo wuyi. No ko musidɗo acce wallidiren oɗo poste. O ñande ko mi yewti on ko fi bawuri ka. Mi oppose tako ka hono dumbuya. Ko gomu woni ɗon. Miɗo opposi e gomu. Hono gomu. Hono hande goɗɗo ko are ɗon inne ko menen siɗɗiri. Jonde mi ara no andi acce o waɗen ɓaare ko pullo adda ɗo acce wontito e makko. Ko golle makko den mi darata. Si Dumbuya hande waɗi selludale premier ministre mi supportirta ɗum Dumbuya min. Si Dumbuya hande waɗi nene goto en premier ministre
mi supportirta ɗum Dumbuya ko position Dumbuya mi supportirta mo ko position CNRD on kon go wadde musidɓe on heɓe principe huwondiren o kala neɗɗo koni wadde koko yimɓe ɓen ko ɓe huwata kon huwondirton e maɓɓe hina ko ɓe welata on kon hina ko siɗɗirɗon kon si tawino ɓe huwde ko moƴƴi ma ko hani waɗugol hiɗo wawi ɓe yiɗirde ɓa kon siɓɓe mo ɓa ko ɓe siɓɓe mo awa haray musidɓe an tedduɓe Qur'ana ko wi'i watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri ɓe wasiyondiri wowlugol gonga hutolgol gonga gollitirgol gonga hina wowlugol ngol tum ɓe wasondiri kadi muñal yo ɓe muñodiri hakkunde maɓɓe ɓerɗe ɗen luutodiray woɓɓe fawnyoto e hoore woɓɓe kono noon Qur'ana ko fuɗɗoro yoɓe wasiyondira yoɓe yamidir wowlugol gonga ko ɗum ɗon nafata si ɓe gayni ɗum ɓe muñodira ɓamo kala hetti haqqe mum toñaɗo jonnitama haqqe mum toñowo acci toñugol ɓe wasodira no gal hande kadi muñodira hay Qur'ana ko ɗum ɗo wi donc a musidɓe an tedduɓe mi ƴetta wondema miɗo andi ko yimɓe ɓen anda kono min société men miɗo faala dental men ngal yen ekkito hunde wotere iwtirgol ɓaawo ko woni kon gonga ko feeñani yimɓe ɓen ko ɗum ɗo ko gonga hina fi ɗum ɗo no welami joni o fof yaltuɗon innon koyen ɗofta laamu ngun hande si ɓe yehi négociegol ligue islamique on inni yo jama o waɗi ko laamu ngu wi kon ɓe yalta ɓe inna non nous avons des religieux corrompus ñande ɗe balɗe ɗo na ɗum ɓe wonno windude ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo hina hari fof no ina ceerno monene bo a raison nous n'avons pas de religieux honnêtes o yeetike men wonnema religieux ɓen ils ne sont pas honnêtes e nder yontere suumaye ari go'o hande ma jango o yeetike ɓen il faut respecter l'autorité religieuse an a ade goto ligue islamique on jonni avi mum on aransata parti politique ma on inna ko fenoɓe suumaye ara ɓe yetuma hoore jango lewnu yama hande arta yetoɗala men Allah ko daali ko ɗofte Allah e nulaɗon e laamiɓe ɓen ñande innata on nos religieux sont corrompus e sa inni antigira yalti a inni nos religieux sont corrompus ɗum non ko haaju aduna si ɓe wolanilan fi lahara miɗo wawi hoolagol lego musidɓe ko onon woni hina on logique ko wonno ko wadde min kami inni ɓe ɗon ko ɓe corrompi hay suko jangugol fatiha mi miijoto ayaje ɗen timmani a wawata wondema ko a corrompi en dollar ti e 5 en pèlerinage ɗum wawata marsude ko ɗum faala ɗo men yetagol si suumaye on ari yomin ɗofta ligue islamique on si manifestation ari wota men gendo ligue islamique on ide wawi gomɗinde yoga e deftere nde yedde yoga talata ide wawi ɗoftagol ligue islamique on eno e juma e asawe ide wawi yeddude ligue islamique on oye tuma fewno nanfo yaltuno ɗo juuliri e maninka majorité mon harno yaltudo ina le pays est laïque mo kala waɗa ko faala onon inte ɓen no jangi porto no muuti si tawi noon nanfo no wawi juulede e maninka koye no yiyotton ɗo si yimɓe ɓen hoori e tenen ko défi état o respectaka fewdo état o nanguno nanfo naɓi ga ñawugol ɓurɓe mon ɓen yaltano ɗo inni constitution wowla fi ɗum constitution joni no wowli no yeddi ligue islamique o e ɓeeto yimɓe ɓe wonta ɓe hooru e tenen musidɓe soyons logique ko ɗum ɗon mari nafa yogol l'école si a jonni règle respectamo mo tawima ka nder ndiyam koya teddi règle on mo tawima ka jordi teddina règle on hina ya moƴƴi règle fi hoorema e luttuɓe ɓen an hiɗa wawi change selon tes émotions
ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fo e wondiɗo ko huwondirowo e ma'a no alhaali makko on fewndorino. Saari a tawimo himo moni sa yettimo yennete. Saari a tawimo himo welti fijido. Sifa ɓe yimɓe wondetake. Aaden kelduɗon, aaden anduɗon ko watte. Komo sennindirta sa i moni, sa i welti ko honno huwondirta yimɓe ɓen. Se mi heɓi probléme miɗo moni, si goɗɗo ari tawilam mi hinami e makko mardi probléme on, mi hana hollugol mo wondema miɗo moni. Wa awa musidɓe ante duɓe, haray ko min Alpha Ahmad Bhouria Diallo, mi salmini on, miɗo landu siɗo e jam onon e ɓe gureji mon ɗi. Haray lutte ka tamuɗon ɗon, wota on sanzir saria fi siɗɗo yagal, kaari no welanmi, kaari welatala. Nantondire e huwondiral mongal ko woni konka salamo. haray rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa qina adhaba kulla shay. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Allah jaba en korka men kan en isa jaroje.